yo Allah ho on wurtu berde jon jawle en be andita be miskinabe wa kana Sa'id yaqulu hino wi alibnihi nare non o ye hata ko ka fe'inta don tay o to wi duubi wando fe'inay woni wa ciile jawle o joddini biddo makko jano on o wi abunay on no wiyete Amr ibn Sa'id ibn al-As biddo makko Amr o wi ya bunayya ubdhul ma'rufa ibtida'an min ghairi mas'ala o wi mi do wasiyo ma hunde wotere ko wadata e gurnam madan ya Amr wi naam womi tori kama kala mo okkor mo atto torade no wowtu okkugol mo toraki dokkal baawo torare wana teddungal o yi mo newde ka ko do non accete baawo makko ko mawdo on ni ka galle mo acci sifa dum hare o acci misbahun yudi lampo on no jam ka o wi amma idha ataka ar-rajul takadu tara damahu fi wajhihi min al-haya sa acci ha neddo anu don ari tawima o hersay ayya hersa kanka yeso makko tonagol no musi aw ja'aka mukhatiran ma ari kamala la yadri atutihi am tunsiku anhu ko wete mukhatir o arday kamada e mijoji didi mi hebo e ka mi hebata mi anda tido fo arday e majji sa jonni mo non atto arde are gesi mafo wa fa wallahi law kharajta lahu min jami'i malika ma kafata wosi a jodike ha miskino ari tawi ma torike ma si a jonni mo jawdi ko marda kon fo haray a jonnale mo hakke makko ko ya jonnu mo atto torade on to jon jawle e woni kambe kaabe andal a kawtiray e akhi ma wi nge akhi hara kama da hari mo wela be ngore ma no hari be ngore makko no wela be ngore ma no selli be ngore makko no nyawi hara ko on akhi ka julirde wotere juulo ton qadamun bi qadamin mankibun bi mankibin saffun wahidu akhuka huwa ayu ukhuwa hada wona ido yi be maki wala ma hadara Sa'id ibn al-As al-wafat lew hewti fe'ingo ndare do modja jama'a banihi wa qala lahum tumminir bibbe ben fo o wasibe wi ya bani la yafqidanna ashabi bi mauti ghayra wajhi mi do toro on be andi dudon mi ben fop mi tori ke on simi mai wata be hatto e wondigal amengal si wana yeso ango kala ko be hendoto no juude an si be ari be hendo kala ko mi jonnay nobe si hewti nabe wata be hatto si wana yeso ango ko men gollondiray no kon wata sottu few do ko bibbe ben wasiya dum be do kala hambe woniro ta wuddube wa fasiluhum jokke bima kuntu asilu bihim kala ko mi wadanay no be jokke wado tam tajinirde wa ajru alaihim ma kuntu ujrihi alaihim jonnebe kala ko mi jonnaynobe waqfuhum mu'nata talabi rente wata be bitto habe arabe toro on jonnebe atto be torade andi dokkal ko do haadi ka wa fa inna ar-rajula idha talaba al-haja tarabat arkanuhu wo si dimo yehi ha torike haray tugale ndiman ka ko makko yedike wartadat fara'isu wo dadi dande makko funtay makhafata an yuradda haray ko hulata ko wata mi yawmi torobe inna fewndaaki ko dum don buri musude kadi tora gongol ka inna haray ala jeng ya fodon de haray no gasa harami dilli ni on mi ari fewndo kamon karataake tawala takoto arondo da galle mabbe de jello da arate ka haray de ko wodo haajuhum ko mi faala hollitude on mi anda tul sino mi woni wolirde ni haray kana are mi do yaafino si mi falji e kongude den haray mi do toro ala jeng si Allah subhanahu wa ta'ala yobon ko buri moddi joddi o hendaaki taw no bembe maaki albarka no batti hundu ko kono ko siko wole ko siko nyame siko nyame albarka wodda ko siko nyamal
o wolay ɗo ha o gayna inna haray tigiri komi faala koyen wallitola si tawi no woodi sabu allahu subhanahu wa taala wallo mi heɓa 10 000 siko ñamande inchallah miɗo tañƴini heɓugol si tawi kadi ko goɗɗum go ko wona ɗum ko ɗum ɗon ɗo mi ɓittori yande si tawi no woodi lillah ɗi ko gonɗa ɓorsude juuɗe ɗo fof gila fuɗɗiɗa ko fi ɗum ala ala gacce ɗon kadi ɓe naata ɗo ya sottin ɗo koyngal hoota haray ɓe yeƴi arkana hurriyatak haray ɓe yeƴi tugale ndiman kakuma ko ɗum ɗo noon ɓuri muusude toragol ngol no muusi ko toragol hara heɓatagol ɓuri muusude andi sa etike ha tawi a hendike haray a heddori gootum hersa toragol ngol kono a torike no hersini a torike a hendaki ɓeydi hersinade ɗon noon julɗo si fawi ɗum ɗon julɗo ara kayfa yakko wowata waɗu ɗo son waɗi ɗum haray on lorri ɓe maki fa wallahi la rajulun yatamallalu ala firashihi wa huwa yarakum ahlan li qada'i hajati a'adam minnatan alaykum mimma tuqtunahu wo ko nde neɗɗo wonata ka mum jonnon mo ɓuri mawnude nde o arata jonnon wona goto wo falamma mata nde Sa'id ibn al-As feƴƴini naare moƴƴa kadima ibnuhu okkendo kadi hanke ɓiɗɗo makko on woni Amr bun Sa'id ibn al-As al-ma'ruf bil ashdaqi ko ni o lollirno jammede ala Muawiya ibn Abi Sufyan nde baba en makko feƴƴini o ɗetti pucco ye hollitoygol Muawiya ibn Abi Sufyan hiɓe naɓi ɗuno moƴƴa bi Dimashq yukhbiruhu bi wafati abihi fa baka Muawiya wastarja Muawiya wulli ɗum moƴƴa bimana ruttiti ka jomi me wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa qala hal taraka abuka min daynin ko ɗum ɗo aninno Muawiya ɓay mo andi oɗa ko okko ko ɗuuɗi o wi baba ma acci ñamande ɓaawo mum Amru wi hi fa qala na'am o acci ñamande qala wi wa kam huwa ko jelo acci ñamande ndareɗo enen hakkunde me en ɗuɗata landanade ɗum siɗɗo men akhi o feƴƴini awa rahimahullah allahumma ighfir lahu warhamhu gasi ceerno en no woodi si tawi no woodi ko ne dane allahumma ighfir lahu warhamhu honto ɗum yaata mo ñawli allumo ɗum yoɓe Muawiya wi ko jelu baba en ma acci ñamande ka diwanu mum qala wi 300,000 dirham donga khalis 300,000 dirham guluji temeɗɗe tati khalis no ɗum ene Sa'id ibn al-As hara ñawli ɗi ko ɓe ngure nde ñaama kono koye dande makko ɗi woni Muawiya wi hiya alayya montuɗi ka diwanu makko mi windiɗi ka diwanu an joganiɓe yo ara o ñawlaki ɓe gila hande ala kadi wigol no ɗuuɗi par ce que c'est à dire hiya alayya ko min ñawliɗi gila hande tippike Sa'id man kana lillahi kana allahu lahu mo wonani joomi men ara o woni fi maɗa fa hiya alayya joni ko min ñawliɗi fa qala o inni la ilaha illa allah Amru wi innahu baba en awsani wasikelan alla aqdiya daynahu illa min thamani aradi baba en wi'ila ñamande ko ɓe ñawli wosi mi tawi ɓe ñawli wata mi jaɓu goɗɗo yoɓana ɓe muudi mum yomi yeeyi leyɗe maɓɓe ɗen mi yoɓa ñamale maɓɓe aradi Muawiya wi awa si baba ma wi'i ɗum fiita tongo joni goɗɗo wawatamo yoɓande taƴu e leyɗele ɗen yer ko yeeyata yer ɗum wohino ɗo mbuuɗi ɗi yahu yoɓa leyɗele ɗen accanami ɗo man kana lillahi kana allahu lahu qul lillah yakun laka joni ɓayri ko ma tun leydi ni yeeye joni hin ɗo coggu leydi ni yoɓoye ñamande leydi ngalo ɗo
man kana lillahi ya akhi tamaman kana Allahu lahu tamaman. Ndare fastara minhu Muawiyatu ardan bi mablaghi dayni embere le nyamande nden o soodi leyɗele yerɗu leydi ndi waaliɗa nyamande yoɓoya ko honno non Sayidu ñawlorno ɗum aren ɗon kadi seeɗa hande buy emen hande si maayi acci nyamande haray ko nyamande polto palta ɓuri ɗuɗude nyamale men ene nyamande hum goɗɗo ɗuuɗa nyamande hum fi goɗɗo ɗuuɗira e Imamu Shafi'i nyande ɓe feƴƴini hari hiɓe ñawli 700,000 dinar 700,000 dinar ɗum ko million ji jelu ande million ji jelu bo waɗa ha suub ndara tawa ɗin fuu Imamu Shafi'i ñamali mbuuɗu wotu e mum ɓiɗɗo maɓɓe ñamali mbuuɗu wotu e ɗum ɗi foppu ko ɗi fallira ɗi fallidira yimɓe sendidira to ɓe ara ɓe ta yimɓe no ukkoniri o so addali mbuuɗi an ɗum mi ittay wonki makko o mi etike ha mironki billahi mi ittay wonki Shafi'ina itta wonki jullo fi mbuuɗi o so yoɓa Allah mi waray arabu no yawi ɗum ɓeyna gila hande terto o joganaki ma e mbuuɗu ko jel woni hakkunde mum o koye siruna dina joni windude konti am min ɗa hooli mi yoɓete ka sa fotti o ta landi to min ko min ñawlima a jaw ko ni ɓe ñawlorno ha ɗinti ɓe aray woɓɓe ɓe tawa ala ko ñaame no ɓitta no waala ɓe ara ɓe wona kamɓe garanti ɓenna jonna nan o ko o ñaama winda e konti an no ɗa hooli mi yoɓete ka winna ɓeeɗa hendo ko ñaam ko ni ɓe ñawlori 700,000 dinar ɓay noon ɓe feƴƴini Imamu Shafi'i naqul ko ɗum si Imamu Ahmad ɓe makuno ash-Shafi'iyu linnasi ka shamsi liddunia wa kal afiyati lil abdan ɓay ɓe feƴƴini ɓe wasi njatigijo maɓɓe goto no Irak yo on lootuɓe yon ɗon yata walla kafnahu yon ɗon lootuɓe waɗa ɓe kasange ɓe weldi moƴƴa ɓe naɓide ɓay ɓe feƴƴini ɓe ni Shafi'i ko wasi kon ko ɗum latinte yo goɗɗo yaham ɓe iwi ɗon ka ɓe feƴƴini ɗon ɓe yahani on njatigijo maɓɓe ɓe ari ɓe yeetiɓe Shafi'i feƴƴini awsa fi diwanihi an tatawalla huslahu wa kafnahu ko an tun julɓe ɓen habbi goto memali moto wo mi lootumo mi waɗa mo kasange wo wo on daari ka diwanu makko himo ñawli wo ko jelu wo ko 700,000 dinar o ñawli ɗum si ko hande ɗum no ɓuri hande 250 million mbuɗi fefa few wo mo ñawli ɗin no fof wo joni habbelam mi ara mawɗo on naati nder nokki waɗi addi jonni ɓe wi'i yahe wi on mi lootiri Shafi'i laaɓugol mo e ɗiɗo ndaranelan ɗon lootiromo mbiyange kasanga miɗo arde juulam min mi lootirimo yoɓugol ñamande makko ne 700,000 dinar ɗin ɗon yo iwka dande makko atto lootede ndiyan ko waɗi ndiyan ɗan laɓɓinta ɗiɗo joni ɓe ndaranan ɗon mo lontoto ɗolal lootaw miɗo arde juulam man kana lillahi kana Allahu lahu jama jokki polto palto no faminde no gollude no renti ala gollu andi ɗum no way wa jayru sa soppi jayru a faminiɗa ƴoƴi a cokki ɗo cik ɗo a diwi a cokkoy to cik ka gesa ma e hombonɗa ɗaynude hoorema na goton ɗa ɗaynde ɗum o yii hinolo Sa'id nde o ñawli ɗiɗo mbuuɗi fof 300,000 dirham e gandi ɗi ɗuuɗi on say aada Amru bun Sa'id ila al-Madina wa amara munadiyan yunadi bin nas o noddi yimɓe ɓen o wi kala man kana lahu daynun ala Sa'id ibn al-As kala mo Sa'id ñawlino goɗɗum yo arfal ya'ti ibnahu Amran liyaqbida ara yo ar hawta ɓiɗɗo makko Amru o hendo mbuɗɗinno ɗo hiɗi waali faja'ahu shabun nare no moƴƴa sa jokki hunde jommen feññinayde ñande go faja'ahu shabun paykum ari suka ma'ahu ruq'atun min adamin himo jogi guri windangi e muɗum ñamande kutiba lahu fiha 20,000
ino windi ton wondema ɗin Sa'id jonnay moɗi wana ñamande dey ndaare faqala Amru kayfa istahaqqa hadha almala ala abi ɗi mbuɗi no ɗuuɗi dey ko honno baba en jogorani ma ɗi o landi ɗum pay kunku ɗino ɗuuɗi de 20,000 siko dirham no ɗuuɗi siko dinar no ɗuuɗi kono ɗi wonire hakkunde mo on an pay kunku eɗo ɗen ɗo moɗɗe pay kunku wi faqala shab kana abuka kharijan la ilaha illallah wo ñande goo mi arno mi fotti e baba en maɗa Sa'id ibn al-As himo yalti min daril imara ka suudu ka o wonata ɗon ñaawugol julɓe ɓe himo ñaawi ha gayni mo yalti ɗon mo naatoyde ka makko min fotti ɗon ma'zulan min amalihi mo iwde ka golle makko mo yaade fowtagol ka makko mi fotti ɗon fatabi'tuhu amshi ma'a mi jokki mo tum min kadi mi iwtiri ɓaawo mi jokki falamma ra'ani nde o yeƴƴiti o yi mi ɓaawo makko kono o ñawlorimo nongo en wolde ɗen wondi qala o wi alaka haajatun suka mi andama noon a jokkilan ko haaju marɗa hakkunde men komi hultanayma fa jabtu la wona haaju de min natoragol addimmi dey walakinni ahbabtu an akuna ma'aka fi hadhihi sa'a wallahi da welam mi ya Sa'id mi haynima ɗo tum mi yeli yerkunkun seppata ɗo yo en seppidu ko hara yaadi seeɗa enen ɗiɗo ay fos mi faala ka ɓuri la ilaha illallah laare moƴƴa nan Sa'id ibn al-As wi fa qala o wi kana ma'aka Allah yo Allah wondu e maɗa Sa'id wondugol e am o toranimo ɗum summa qala Sa'id wi'ani suka o jokkuɗo mo ngandina toragol o ari o wowli ko addimo kon o inni yabna akhi o tolubudi dawatan wa jildan mi tori kama yaw ɗaɓɓanami ndaha e karamol e guri ara mi windani go a wiɗa yiɗi wondude an ɗayɗi en wondu addoyi ɗum da mi windani goɗɗo suka o yehi fa ahdartuhuma lahu suka o kadi dogi ɗaɓɓo e guri ɗaɓɓi ndaha addori karamol jonni mo fa kataba li bi 20,000 ko ɗon o windanimi o inni ɗino e dande am wonandema simi maya hendoto fodima ahil karim worɓe fof na goto o yawike ɗum yo ɓannu yaare ɓe fija hara ko gorre hara ko gorko ko mbo atata yeeso ɗo fo worɓe fof ko goto enen e ɓe koye gotum himo windi ɗo 20,000 o wi ɗiɗo ko an jeyi wa qala kadi o wi yabna akhi ida ja'at ghallatuna dafa'ana dhalika laka gaɓi mana geloɗi andin no yehi sodoygol marchandise arta si ɓe arti mi yeeyi ɗiɗo aranayɗi mi fodimadi ka jawdi am mi hokkete ko ɗiɗo noon suka on arani ñamande nde o wi kanko wino hokkaylan ndaare noon moƴƴa kadi dey Amr ibnu Sa'id ibn al-As ɓiɗɗo makko fa dafa'a lahu wa Amrun al-mala wa zadahu shay'an katiran kadi man asbaha abahu lam yadhlim wallah mo arti baba mum o toñaali o ya andino muɓɓin hen woniri na baba makko ɗettiɗe e juuɗe makko o fodumoɗi o ɗettiɗe o konti haaɗi timmi o jonni mo o ɓeydani mo wono baba makko okkirta noon o wi naɓo fuu fodore baba nden timmi jam honto jon jawle men ɗen woni honto e ɗum ɗo fa qala nnasu yimɓe ɓen wi man taraka misla Amr ibn Sa'id lam yamut wallah wosi neɗɗo maayi acci wa Amru ɓiɗɗo Sa'id on haray o maayali ka gonga mo wuuri waɗi ko jokkuɗo golle makko ɗen o acci ko ɓuri muusude kala golle ko lonto heɓugol lonto naare moƴƴa ɓe maki radiyallahu ani sahiyil jawwat ko ɗiɗo ɗiɗi tun ɗaɓɓuɗen e nder darson yen antere no ɗi joni jangen ɗi ka ani sahiyi al jawwat tarifunam al sahiyi ko okkowo mo tawata la yakhsha al faqra woni sahiyi okkay tum
aljawwad komo okkata seeɗa ko nokkowo ɗum si jonna nawa ɗo tosuku ɗo mo tummidiri ka tokkal hatti ton ho e arabu sahiyun yunfiqu bila taraddud jawwad yunfiqu kathiran wala yunfiqu qalilan haula'i sahaba ala naktadi bihim wa nata'assa bihim fi hadha aidan yentini jangen anterere ren daren sen wawa okkude nen kay o ngandi noon ɓeeɗo e wi o we a ñamata ko ɓewana ko ene ñiiri si ɓendi o ngandi arandi boni o yeddu ñiiri si ɓendi wi'e ndi boni si ndi ñamama ndi boni ko hibboytendi ka hurgo si ndi ñamaka ndi boni ko hibboytendi ka ñooge si ndi ɓendi ko honɗum ndi habbi hibboyede a ñamede dey accede fame pulara non ka seeɗa ñiiri si ɓendi ko honɗum ndi habbi hibboyede imma ndi hibboye ka hurgo ɗon si ndi ñamama ma ndi hibboye ka ñooge si ndi ñamaka kono ko honɗum ndi waɗirta honɗum balɗe jelu ndi mari garanti ka suudu ɗon si ndi ɓendi wowle arandi hibboyaka balɗe jelu ɗiɗi defe ɗo ñiiri ha ɓenda ɗum faami aron waɗalni landam ɓay defoɓe wiyay ko ɗum yawata ñolnude aron waɗali takku e mayri ɓe wiyay ɗum kadi ñolnayde ɗo noon ko kamɓe woni defoɓe on nani ndi jonnete dele ndi wata wonde ɗon 48 heures ndi fuunali ma ndi lammali ma ndi ɓowrali maafe on kadi waɗa takko ɗo ko wallahi ko hibbete ko imma ndi ñaame ndi hibboye ma ndi ronke ñaamede ndi hibboye ko nun añani ɗum goɗɗo ko nun wi goɗɗo a ñamata ɗo ko hibboyte